Naga's life in Myanmar notun video ekta ani ase mokhala live to kinega thake apna khan logote ekta bichote ekta update kuri dibo achi do khamoi busti manu khan sob kiman baptist member ase etu khan sob chai gene church la fundraising karne manu khala gas pukhibole ase hoi mo khan jaga de to gari rasta nai itu kane itu apna han sob jani ase itu kane achi to manu chai gine ekta kv ekchun bra pukhibo itu logote 150 inaga di gine church punabo nimite sob busti khan achi to hachira chai ase Chaka to alop dur ase itu bra khalo to yate rakhi gine pukhin aha temte aro yate phat chat khai gine aste khurabo itia cha temte bi kunwa to alak khalo khan bi thake itu bra yate rest kura khan bi ase aro aha temte bi tai khan phat chat to yate khai gine chawle ase kunwa to pukhi gina ase especially maiki khan itu alak kam kani noi holbi sob to church building construction kane inaga so maiki pacha khan tak bi inaga dukra gas pukhi gina haise bisi phak to hana holbi to race kura jaka ase bisi phare ase kuruba to tuichun bra pukhi ase aro para khan to ekchun bra ekta bi pukhi ase tango holbi itia inaga haise pukhi gina ha khan bi ase itia start kurise yo will happen to maiki khan bi aise pai nai sob manu ina duk kurubole olai ninga athra rasta de rakhi gene arobi pukhibole kunwa to ina khurai jaise ina hesre manu ekta pichete ekta manu upor ase kunwa to ina la rasta de bi bai ani ne yati rakhine ase sabi ina la chaka brai tahan bai to chulai na ase itia to pukhibole la jaga pongche ase sabi to sob to achi hi pukhi khatam hoba lage koin ase sabo ekta pichete ekta sabi manu ina pongchi na ase yade leaders kan bra ekta household nohole ektin manu ke kiman dibo lage to divide kure ase takhan ina phak kurina alak ase ai se tahan continuously ai ase ai se ekta pichete ekta Sorry gini ekta pichete ekta khurai ase